Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni. Ngiyawubingelela umkhandlo wonke oyiNazi lwezulu. Ngingumntwana komncane ingane nje. Cela uNkulunkulu ahlale ulimi lami nabe yispeaker. Ngingwaseyibisini ke ezintabeni zemzimkhulu esandisweni temple enhla nomzimkhulu phakathi kwentaba zonke. Bakhonzi siyabonga noma kunzima ke makusuke khona ubaba kanje. Abagcotshwa bethu, khona mama bethu. Khona abantu abakhulu abakhona la abalanda ushembe. Ungelutho nje umuntu wazana bese kuthweguqa. Kodwa ngoba asiguqela indaba enkulu indaba kaShembe. Mamkhokhele thina le ndaba yokusinda kwakhe. Ethina le ndawo ba asinayo uNkulunkulu ngaphandle konyazi. Amen. Umkhokhele ibeka kahle ngoba bona behlelwa ingozi. Umbuzo wamodwa kule nkulumo kaMkhokheli mabehlelwa ingozi besidiswa uShembe. Uba umuntu ohlaselwa nathi ngesibhamu omunye lo ngozi minezwa bani kuyona. Kodwa insizwe uzoyifunda iBhayibheli amfundele lapha uNcwadi kaLevi 20:26 kaShezi iBhayibheli kaShembe. Yathi igingqekele emoto lapha kwaMarco Springfield sekuphelile ngayo. Ithi kodwa yangena endlini lapha ecabatha indlela indlela ukugubha noma ikugwane. Ithi ayingena khona seyiza umoya la ngasawufisa umoya bekade iphuma kuwo. Ithi kodwa kwathi kwisikhathi kwangena inkosi yamanazana hayi inkosi uNazi lwezulu. Amen. Uthi kwangena umthetho kuphuma lapha ngesikhathi ephuma papa mama wakhe wasinda. Amen. Ningasonzisa omunye. Just yes. Good. Anabangcwele kimi. Isibhedlela. Uyena bona emkhathini, uyena bona indaweni zonke ikhona emhlabeni. Ithi ngana phela sithandazelwa, ithi test ngayithaki, ebekade ePython, phela ingozi mawashe Marisburg, mawashe ukhamba ngehawiki. Uthi asikhona silapho, uthi kade umuntu osiphazamisana bangafi bonke, inkosi abana zethunyasi. Ompilo, obukusithisa ngayo. Asibengcwele eNazaretha. Ngoba mina ngingcwele. Ngoba lo Shembe simkho, yazi uma ungamkhokhela ukhuluma ngolayini. Okuyiwa kwenkosini yini sesingasenalo ithemba thina uma nje basiguqela uShembe khona amen yini ngenalo ithemba la uhlezi khona uShembe yakuso amen sabushana manje kanti zehlulana imoya kanti uShembe sisikwenza ungane enhlizweni zethu inashwalisile nabantu lo Shembe ushwanisile eNazaretha kodwa kuphoyizile zanele eNazaretha mawabheka le iplate lakhe levuthuze kona insizwe uzofika emini nje ngapha eBekville yatshela umuntu ungabusayivana sindaweni ethile ngoba sekukhulunyiwe. Yahamba ngempela kwafika inkomisha engangakhona. Kitchen. Sesingani. Ngoba ngingcwele kimi. Ngoba lo Shembe simnande la ungcwele kithi Genesis 3. Ngala u3 nje wasifundisa bese siyashesha sihlala phansi. Genesis 3:6. Matthew 23:27. Jacob 4:1. Yogcina ngale phansi. 3 Genesis 6:3. Wathi uJehova. Uthini inkosi yaMaNazaretha? Umoya wami ukuhlala kulabo. Umoya wenkosi ehlala ngabantu abanje. Ngiyazazi ukuthi awuyazazi ukuthi. Ngenxa yezona sesibethe ingubo emhlophe. Hayinyama. Sinyama nje sibethe ingubo emhlophe. Izinsuku zaba Izinsuku zaba livaka. uThixo waba. UJehova sembona kona ukuthi ukukhulu emhlabeni. Nocabanga namhlanje abantu
watamuka enkizweni yethu. Wathi uJehova ngizababhubhisa abantu engibenzile bangasabikho ebusweni bomhlaba, abantu ney'nkomo ney'lwane ney'nyoni zezulu. Akayisoli uShembe waseNazaretha wamaNazaretha. Ungathi usahlulwa inkinga ezingemndenini wakho ufuna ulungisa isonto. Ngoba thina sinenkinga ngemakhaya futhi asazi basoyikala ngakuphi. Kodwa ufuna ithi inkosi yamandla ilungisekile ngesikhathi ulungisa wena ulungisa wena. 23 ngijimani insizwa 27 Nabafarisi nabafenzisi mazithambe masakazwi igubulo olwethu unyaza ethi hey ushumla umkhisi ayikho enazini hamba ngefana namathuna kawe thina sifana namathuna kayiwe nangaphesheya abonakala amahle lamathuna ngaphandle ngoba sibahle nje kodwa ngaphakathi kwawo agcwele amathambo afileyo nensila yonke. Ithi njalo nina nibukeni bahle bantu kodwa ngaphakathi enhliziyweni nemihlizo zenhliziyo ezimbi. Hlale phansi. Uvelaphi ukulo phakathi wenu na? Umuntu akakhethi inkosi ngenhliziyo abese nalo leli vesi. Akuveli ezinkalukweni zenu. Akuvele ezinkalukweni zethu. Namhlanje kwana bavela agcwele umhlaba kaManazethuka lokho enhlanganweni zezokuxhumana ey'nkundleni zokuxhumana. Bathuka abantu manje kwakusatshiswa abantu beziwa zonke izinto sibathiki bomhlophe ophela Shembe simkhonzayo. Mase lamavikelela abantu abangamkhonzi uShembe athi kwenziwani lapha ekuphambeni ngoba wonke umuntu usaphuza utshwala mawuhlangana naye uthi hayi mfowethu nami ngiyeza amaShembe. Uhlangana nomama ebethe ibhantshi yakhe enkonzweni athi hawu mntanami uShembe sesimbonile uNkulunkulu. Uma sesenza amavikelela isithwana sodwa bazozwa kanjani? Uvelaphi kunokuphikisana kusenhliziyweni zethu? Sivelaphi ibhame enhlanhla zokulala inhlanhla? Niyafisa. Ubona esihlupheka singamanaza singenalutho nje. Niyabulala. Ubona manje esihlupheka kangaka nje Shembe usukile kubo. Kepha alizuzi. Asizuzi lutho. Niyaphikisana. Siyaphikisana. Nilwe. Uthi ubaba umfundisi njengoba kwenzakala into eyenza kaGeja. Okufuna ukuthi mawubona uGeja umsebenzi kaShembe. Isondela kwabathile sonke ukuthi hayi lana sibefana hamba kanje ngomoya kaShembe. Sadodana wafuna bamkhulu. Mnyakhulu inkosi yamaNazaretha unyazi. Alikho umuntu ohlala ngaphandle konyazi. Kaze kubhubha umhlaba kaNazaretha. Asihlalene yazini noma umuntu ushaya ibhekile yenze nje. Kodwa sithi Shembe nami umuntu ushaya ibhekisa kuwe nebhekisa kithi sikhonza ngeqiniso ayibuyele abantu kafayi.
amahle egameni loNyazi. Amen. Wakashozi mina emalangeni emzinto ayibonga Nkosi. Manazaretha ngizoyibongela namhlanje kwinkosi enkulu inyanga yezulu ephambi kwethu namhlanje. Amen. Ngomnyaka indoda engizalayo yahamba emhlabeni ngangenyanga ezimbili eswini kumame. Kodwa le nkosi yaManazaretha exoxwa ngayo namhlanje ifika yaba nendoda engizalayo izongikhombisa ubaba ilanga langashona ilanga libalele kwangothunta mbaba. Ngalala ngangasondela kahle endabeni ngashambe ngoba kwangayona into asasiyazi kahle kithi. Kodwa mayifika inkosi yaManazaretha ithi ibuka kanje ngemva mayibuka kanje ngemva bese khamba indoda enobuso nokurawundanyana ifaka abarona nemkhono emfishane bese ifika yakhuluma ithi mina mfana ngazi ngithi mina ngubani ngithi angikwazi ithi mina nguyihlo lowafa unenyanga ezimbili eswini ake ngisho njengoba yasho lowafa unenyanga ezimbili eswini kuno yasho kanje kimi yathi mfana hamba ngekufe ngoba kukhona ukufa abakhona ukinga leso sikhathi. Kodwa yenzeka lento angizoyibala kakhulu ngoba sithi kakhulu indaba yayo. Kodwa kwathi makwenzeka azange wanaka ukuthi le ndaba ushayemelo. Kwathi noma sengichaza kithi ukuthi kukhona ikhethe nje ifikile badawe kumkhulu wakho. Babengamazi ushayemelo. Bathi bekumkhulu wakho. Kodwa unandenzeka uManazaretha. Kwathi isikhathi uthi ufuna ngizosebenza lapha eThekwini. Ayikho into kuneyinkampani endathe ngasebenza kuzo. Le inkampani ngisebenza kuzona ngaphuma ngashawa into eyodwa ukuthi ngazile ubaba ngisake eswini kumame. Njengoba namhlanje kunabantu esinabo la othola unosizi kanushawa inkonzo eyodwa. Unina wazila naye eswini wazi wayibhoza kanje ngesiphike emnelise ngaphansi kwesiphike esinenkinga. Lokuthi wayizilile. Kodwa lonto yaqedwa inkosi uthingo lamakhosazana Mhlezane ngifika kulo lathomba ukuzuma wakho ukuthi Mhlezane ngisho baba kobenza. Mangifike ekhaya ngithi wayisaphila nenzani uthi uma umntana into ejule kangaka nithi uyithatha. Ngithi mina ayakhe ngiyekushembe. Uthi uma zange senza lutho ushembe ngaphokele ukuthi ngihambe ngekithi ngithenga imbuzi ngigezela ubaba wadlule emhlabeni ngisane inyanga ezimbili eswini ngimama. Kwayima into zami ifana nezabanye. Nala kunomuntu osamba naye la. Othola ukuthi namhlanje ukhonjoza ngomeni kuthi ufuna yothwasa kanti ushawa inkozo yokuthi unenkinga kunesalwazi hamba naso esimembethe. Esashona kala wagcina shona umkhulu wakhe. Sagcina lesalwazi angakhuluma inzile thuleni. Namhlanje njalo siza nethunzenzilo uthi mawuyohlolwa Sathane inyanga bawona hamba nethunzelo emnyango nesilwane. Kanti shona sisalwazi esugogo wakhe esifombethe kodwa inkinga emndenini wakini asihlamlukele ukusondela into ezetheke. Sengigcina Manazaretha ngoba isikhathi akusona esami 5 minutes sewuphelile. Manazaretha sendabeni kaThebe. Amen. Ushembe uThixo ayibonge inkosi. Lapha ngakithi ngivinjelwe insizwa. Ngiyogcina le zoba ifishali ithi le insizwa wemfokashozi. Ngangeke ngizwe lezi zinto ekwaziwa ngazo. Ithi le insizwa mina nginenkinga ubaba begana amakhosikazi amabili. Ithi kodwa ekhaba phela bonke abantu mina ngowesibili bese kungogcina emuva. Ngowesibili emuva egcinene ekhaya. Ithi le insizwa ubaba ufika kimi angikholwe Nazaretha. Ngize mina ke ngingena emanzini ngoJanuwari. Ithi le insizwa mina ubaba ufika kimi kuyena uqeda umndeni. Ubaba uthi wayeshinga einsizwa. Ebulala futhi lokwenzeka. Uthi baba waphinde agcine eqeda umuzi ngayo. Kunephutha lenze emndenini. Kwalapho ingane yakhe wayiganisa kabili. Ithanda kufika insizwa izolandela izinkomo. Ngoba wayedubula esaba lensizwa enduneni yafika le ndoda obaba emina ngabe yabulala induna. Laphela lolo daba la ngakhuluma. Ithi phanyanga ubaba simngwalile
uzophela wonke umndeni imali efika kuyimemba nenkosi Nyazi lezulu uthi mntanami ufika uNyazi lima kanje phezulu kwale khanda lensizwe lithi umuzi wakhe sowuphelele kodwa umuntu ophethe ukuphila komuzi wakhe inami imkhomba kanje ikhomba le ndoda ithi lensizwe ubaba bese yasukuma uthi mntanami ngiyabonga nomhlanje sengathola ithuba la uzoxoxa nani intebulala umuzi ithi mina ngaboshelwa ukuthi ngalobolisa udade wenu kabili kwathi noma sekuthiwa ufuna niwenduleni koxoxa lelo daba ngabulala induna yonke leminyaka angiyanga ndawo ngicela ungene kushembe uyongidawulela leli cala ngoba ezulu nayikho enye into engangisiza wena mongazange uyoNyazi mongazange uyoNyazi likhona lolu Nyazi enhlizweni yakho lukhona kuwe Melikhona yini point inyanga yande kodwa kulungile khona isikhathi loba uwe kube impethu kube intuthana bese kuba ushene lokho kunsizwa onabo nalokho kukhwaka onabo ngelilanga lobanjwa yithi singelo sokugququka sifake ethuneni Nkosi kusenikuzule amen Amen. Mfana wakhoze intabenza solunde mabedlanga. Ohlala lapha eMlazi. Ngiyayibongela naManazaretha umusa nothando. NoNkulunkulu esihlangene ngaye namhlanje. Okuyena usimemile wasimemela kulomuzi wakhe oyingcwele wakaBig Zulu. Amen. Amen. Sisendabeni lenkulu indaba yeSabatha. Sendabeni kaNkulunkulu owafika lapha kulelizwe esuka ezweni lasenhla bafika abantu abangamemukela bayeke bethi abantu shembe waqala ukusebenza ngoba esebuye entabeni inhlangakazi kanti ushembe waqala umsebenzi esezweni laseNtabazo efika eplazini lomlungu eStina ayesebenza kulona ngelinye ilanga ubaba mkhulu ubona le ndoda ayisebenzela ithule idumele ibheke phansi usesondela kuyo ushembe uthi basi yini wabukeka ukhathazekile kangaka kwenze njani wasethi lo mlungu cha shembe ubona ngikhathazekile iyodwa into engihluphayo eyokuthi makwenzeka ngihambe emhlabeni yonke lento uNkulunkulu angibusise ngayo iyosala ithatha ubani ngoba kanginazi ingane wayengakafiki lapha kulelizwe yasembiza indamhlathi kaMayelisa yabuyela naye eceleni yayisithi basi uyabona lapha ekwene inkukhu ekseni ngakaphuma inhlamvu yelanga yathi wovula ihoko bese uthi inkukhu eyophuma qali bese uyayibamba ngize ngifike ungayidedeli yaseyivuka le ndoda yavula ihoko lenkukhu ithe mayivula bezabangisana inkukhu yazi la uphume emakhaya unani ihoko ngaphandle mawungenani saseyibangisana ayisayibamba lo mnumzane lenkukhu yayisivuka indlamhlathi yezakuye yathi mnumzane ibambe uyibhekise phezulu eMpumalanga uma kuphuma inhlamvu yelanga bese uyibhekisa ibhekane lelanga ungayidedeli ingaphunyuki wayibamba lo mlungu lenkukhu yaphuma inhlamvu yelanga wathi ushembe iphakamise wayiphakamisa wathi bambe yathi le ndoda shembe ngizwi yanciphe ezandleni zami iyaphunyuka ifuna ukuhamba wathi shembe ibamba ungayidedeli wayibamba lo mlungu lathi maliphakamilanga yaphunyuka mayiphunyuka yahamba njalo
ngelinye ilanga uthi uShembe mnumzane uyazi yini ukuthi yini lento kade ibambile uthi lo mnumzane kangazi uthi uShembe akuyona inkukhu lena extina kodwa ingilosi esafika nayo thina boShembe mzukwane ezosebenza kuleli class lakho uthi yona ibihlele sibelethweni somkakho ukuthi ngabathola abantwana ngoba uyimubelanga kwahamba isikhathi lendoda yazala umfana kade lapha ebabananga otho mazinye egoli umuntu wazalwa kwextina ubaba mkhulu engakafiki kulelizwe efika ubaba mkhulu ezonakithe intabenza kaNongoma kwafika indoda ephuma lapha kulomuzi omakhelwane waphuma ubaba mkhulu maNazaretha eshuphekela thina sesiganga ngaleli bandla waphuma lapha ehamba ngamadolo ubaba mkhulu ekhasa ngamadolo ehamba lapha kwakamindi elahlala lapha ePhoenix otho uPasolina elathi mina siza wena baba uthi ubaba mkhulu mntanami ungabusangisiza ngoba ngiphuma kulomuzi kanjena namhlanje ngamadolo njengengane yogana uthi angisophinde ngibuye kodwa sengiyobuya sengithwele nebhokisi waphuma ubaba mkhulu wagibela ihashe wathi namhlanje luyapha umakoti bantu abami wathi ngithophina namakhosikazi abantu abaphile nawo kakhulu olala namandiya akalale nawo kakhulu odaka utshwala akaphuze kakhulu engabesayela njengoba namhlanje kuleli bandla kaShembe sesikwazi ukungena notshwala phakathi komuzwa ingcwele ebuhleni uthi uyavuka uyosebenza lapha emzini kaShembe uhamba uqoqa amabhodlela uqale ukuthi amabhodlela ngenephi ngoba abantu abangakholwa bahlele esangweni baphuzele ezansi yini phakathi kwamadokoda amaNazaretha batholakala amabhodlela otshwala yogeza ngani lo muzi kaNkulunkulu waphuma ubaba mkhulu ihashe waligibela lapha elalimpunga lelo hashe athe kaNongoma wafika indoda yakandiyeza ey'ntabeni zasebabanango phezu kwentaba zasezungeni zakwaZungu lapho kwavela khona Isaka esithi yohlangana esikhaleni sakaNtombela wafika uShembe wakhe ithempeli ey'ntabeni zasezungeni phezulu bambona lo muntu esuke ezweni kaNongoma befika laba abantu yayigula le ndoda yakandiyeza eyayidliwa into abangayazi ukuthi yini kungasangeni ukudla kungasenzeki lutho bathi mabeza nawe egibeze yashini wayesebenza amakhosazana uBombela isitimela samampondo wathi bantu abamicela nimphekele iphalishi khona into yamezayo abakambikeli njalo kodwa uswazi ukuthi khona uShembe into ongayazi mawungekho abakambikeli wathi khona into yamezayo basebeliphekela iphalishi bathi mabefika laba abantwana bakandiyeza ubaba mkhulu wayesemthandazela wayesethi akaphuzeleli iphalishi uthe bayiphuza lo mnumzane wayesegonuluka kwaphuma into esigaxa ibhola kuyena uma ethi uShembe ivule phakathi mntana uyibona nani yathola ukuthi le ndoda kunamabhodlela agayiwe ambozwe ulwemi uthi uShembe nansi into enkula la basebebonga laba abantu babuyele emuva wasuka uShembe weza khona ezweni lasebabanango wedlula kulomuzi wakandiyeza wayesengena khona bathi lamadoda mayesehamba hawulebu njengoba uhamba ngelizwe ulihamba ngani uthi uShembe bantu abami ngihamba ngenyawo ayesethi lamadoda hawulebu angeke njengoba uthi uye eThekwini nje uyofika kanjani eThekwini uhamba ngenyawo izwe wayelala emahlanga efika ibhasi efika ocelemba ngoba ekhaleli ibandla namhlanje sesipensile uthi mangabe le ndoda yakandiyeza ikhuluma lobaba mkhulu yayisithi nceku yathi nali ihashi leli hashi agitshelwa leli hashi alifuni muntu lokhu ngabe lazalwa akekho umuntu okwazi ukugibela nanka amantombi sabathe ngayo nazo zonke izinto kwakungezalo sithi sokusebenzisa wathi kodwa ngithathe wathi mayesondela lolu baba mkhulu leli hashi esikhuluma ngale kade konke amaNazaretha lavele emzini wakandiyeze babananga leli hashe impungo okhuluma ngayo athi mayesondela kulona ubaba mkhulu laseshaya amakhaya lasegoza phansi labheka lena uthi ubaba mkhulu bantu abami niyalizwa leli hashe ithini ithi le ndoda kaShembe asikwazi ukukhuluma kwesibane uthi lithi wena ndoda njengoba uyinduna ugula kadulethwe kimi udliswe ngamabhodlela uthi wawudliswe kuloya muzi ngoba nibanga isikhundla sokuduna wayesethi kodwa kuyeke mntanami wayesethatha ubaba mkhulu egibele buya nalo ngalelo langa wahamba wasuka wazobheka lapha phansi kwentaba zaSongoye lapha khona sengcini lapho ubaba mkhulu ayesezohamba yokanisa indodakazi amabuya kakhulu ngapha enyakatho
leli hashi lapha lela khona lapha entabeni zaSongoye wayehlabelela umabamkhulu esithi baba ngilolu uhambo lesizini ezinyembezi kwakugida leli hashi lakhe phela kanti seligido ogcina uyophuma esephuma khona entabeni zalapha nongo ubabamkhulu esehamba ngeenyawo leli hashi lafela enkosini yasemazimeleni lapha lasala khona ilona kuphela elagidi ihlabelelo ubese sithi baba ngilolu uhambo lesizini ezinyembezi namhlanje ngoba thina sesidelela waphuma wahamba ehamba ngenyawo wabuya eseyobuya eMkhayideni lapha hamba khona ubabamkhulu amakhilomitha amaningi wahamba kwazwadabuka idume lapheshwa ngamefa wayongene sengene eMkhayideni wangene sehamba ngesisu wahlanganyezwa indodana kamabuya khulu eyakhipha imbongolo wagibela imbongolo ubabamkhulu wangena nakhona wafika washamanza ofanayo lapho ashaya khona umgidi bambone phenduke bamusha wathi hawu bantu bami wathi ngiyanqinela ngoba nakho sengindala wathi ngiyobuya esiqinise esihlanu wathi ngiyobe sengiyibhungu wathi konke lokhu kuyophela ngampela ubonakele ngomhla ka-2011 3 April wathi mayemenezwa sasikhona owathi maduma inhlomo sivuma ngoba sanibona vume inhliziyo zethu mayingakazi inhliziyo yakho ngomhla ka-11 April mayimemeza inkosi yamakadi ukuthi lona uyena oholi ibandla lamaNazaretha ingakazi ivume noma ungahlala lapha phakathi kwethu uma ungakayi kuyena ulotshiwe kwelakhe ibhuku awulotshiwe kwelakhe ibhuku uye lona ngathi ngime lapha eBriya sikhathi asikho ngathi ngime lapha eBriya kwafika amantombazana kaNtshangasi ezweni laseshushuwe athi ahambe funa ushembe lo shembe kuthiwa uMombela ngithi mina niyazizwa ngithini athi hene kuthiwa somthola lapha eThekwini sithunywa ugogo wethu thina owahamba emhlabeni ephuza utshwala uthi lokhu ahamba akangenile ezulwini uboshiwe ngoba wayethi mayesephuza utshwala bese thuka inhlamba egcekeni uthi wafika waboshwe ezulwini siphethe nanku 5 rand athi asomnikelela kuwona kulo shembe kuthiwa uMombela kodwa uthe ma uthi asimtholi asobuza ukuthi ukhona nilolo unyathi lwezu ngoba uyena ophethe izenzo zabantu abamnyama abayalela abantwana bahamba baye enkosini yamaNazaretha ufuna sithini ngoba thina lo shembe sambona uye lona ngahambisa kuyena ingane engenaso isisu engenamathambo owawubona ngaphakathi lawo lonke engayihambisa kuyena yakakhawula emlazi isihlale esibhedlela u6 years engane ayikhula yenzini ngoba inawo amathambo ayemabilalila bese bayilapha kodwa isisu sasifana nobheseni ubona yonke into ngishibindi khona ingenaso lona wafika wayithatha sengifika nawo ngoba ngiyanqamula wayithatha sengifika nawo kuyena wathi bantu bami wabuzwa mhambe sasina lolwesithathu wathi bantu bami ngicela ukubuza unkosikazi mayekhulelwe kuba zinyanga engaki ingane mayekhulelwe bathi baba bawu9 months wayesethi thina boshembe wayishaya yena isifuba wathi ngesikhathi sikhanda lengane yalontombazane saphazamiseke emazulwini kwanomunye umsebenzi osibizayo sagcina sikhohlwa ukuthi asiqedile lo mntwana wazombeleka lo mntwana engaphelele wathi kodwa namhlanje thina boshembe sizomzala kabusha wamthatha lo mntwana wathumela inkosazana wathi ayilanda amanzi ayesendlini ngendishenamelo wathi novaselini ophezu kwetafula wayeseyiqaqa lengane amabhandishi odokotela babeyifaka othayela besidonsi sisibesithunga sidabuka wayithatha wayifaka emanzini wayigeza wayesethi kangibale imzuzu ngibalelayo wayesehlabelela ingoma ethi inkosi yami ngungithanda ingakaqini ntaba khuluma ngonazi lezulu wahlabelela dabala ngathi 1 ngathi 2 10 kumzuzu kasikisi kwase kwehla inkungu eyavala igazi lakhamezela izulu yehlala inkungu yavala igazi mayehle ngaphansi kwawushembe asangabe sambona wathi ngomzuzu ka9 ehlabeni unyazi lolu lalo ungasekho maNazaretha wasehlela uDingo ingane sesimukela thina sayimukela oDingweni lathi bantu abanganga abantu sephilile sentana kulungula kusisebenzile sibongele bafowethu lo musa sibuka kona namhlanje sikhulana kuwo lo musa ngiphuma la sengiyoshada ngihlala la ngaphakathi ngathi mangiqala kufika phakathi lo musa ngafikele kwaZini mabe qadi kunala ngiyithe zamakhola bahlalisa ngafikele kwaZini hlala kumama Ngomane
lasithatha inkosi langa sisemkhomazi njengahlala nasemkhomazi wafika isikhathi ilanga lamalanga lasithatha lasiletha phakathi kwalomuzi wasephakameni njengahlala bantwana sikhulela phakathi kwawo lo muzi bafowethu sihlala noNkulunkulu ithi indaba mayikhulunywa uthola bona ngalinkanyezi akwela kule ndawo nasa lapha ngaphesheya utafakela inkanyezi mayisibona lapha uthola bese qhamuka babamkhulu wafaka akhala iJerusalem esikhulu namhlanje akhala mina nawe ngaze basakhumbula yini le ndawo kwangwele ihlaphele indlela esimanga ngoba uNkulunkulu bethu bashintshe ibhanti khona ngabanye ngishintshe ibhanti lapha ngalamana ngishintshe ibhanti khona la ngishaka ukuthi ngiyabonga abadonta bamanga be namhlanje sesiguqe kule ndawo bangcwele esihlalile ekhaya uNkulunkulu ekhona ilanga lamalanga hayi yakhumbula abafowethu uNkulunkulu loso sikhathi wathi mayiphuma ehlala lapha yana ngaphandle ethothiwa abasali bethu sasibona ngagogo iNazaretha abasali bethu babeshaya amahiya hayi lesikhinga sesifaka thina namhlanje babeshaya amahiya abasali bethu eshayikhiya lakho shapha ebesethi isikhafu sakhe ebesethi ethatha isidlo sakhe esithile mhlawumbe amasamba mhlawumbe ama-orange mhlawumbe amadube mhlawumbe ubhatata noma yini ayakothi uNkulunkulu walungekho usizo ungaka namhlanje uNkulunkulu angasakwazi nokuthi othiwe ulayini uthola ukuthi yoshona emtshebheni layini wonke umuntu uzobika usisi namhlanje ngaleso sikhathi ngekufika ulayini phambi kwababamkhulu kodwa uthola ngomo bethu nje behleli bahambe ufike bechawule enkosini ihleze ehlalweni babuyele bayohlala phansi lapha babuka uNkulunkulu ngiyakhumbula ngelanga abasali bami bethi mntanami nami dadweni phethe isifuba sipheli wokulapha ngaphakathi awuhambe umbike enkosini ngabe sengithatha sengihamba naye ngathi mafika phambi kwenkosi langa lamalanga ngathi baba ngizobuyela la umntwana wethu uyagula wabe esehlaphula ubhanana kuba bonke labo bhanana abalethwa abasali bethu bezokothi uNkulunkulu wasayihluba ingane abathi seyifunza yasiyawudla ngasebhele endlini wathi efika endlini wayiphalaza yayisiyaphuma into eyigulisa isho ukuthi mangcwele namhlanje sisendaweni enjalo sila kuphathwa nomuzi namhlanje sithi isiqubule ithi namhlanje sivusa iJerusalem lethu la wasaba khona thina sonke nawe bangcwele yethande mangabe sisebenzela uNkulunkulu bafowethu ayikho into enhle nje usebenzela uNkulunkulu begcineni kuyaphilisa ukhuluma ngami mina ngaba ngisekho emhlabeni ngo-2018 sakhe umuzi wasethemba lethu sithema ngabe kuqedwa ipulpit ngasengithi bashumeli bamawu bashumayeli ipulpit isiphelile bafowethu sambetsotshela uNkulunkulu ukuthi umsiphelile wathi kuhleka bashumayeli cha sabeni bafowethu sase siyalunga sase siyahamba mfana awufuthi incwadi John 3 verse 11 Saba sesilunga abantu basilungele kuyaNkulunkulu sokuyela ishamthetho wakhile umzozo ethemba lethu. Shonova. John 3 verse 11. Yeah, lapho nje kwahlula. Ngiqinisile ngithi kuwe. Siyakusho esikwaziyo nesibonileyo sikuqinise kodwa anikwamkela ukuqinisa kwethu. Amen. Ithi incwadi yakho fowethu sokhuluma sibone ngamehlo ethu saza kuthina nangesandla kusiqinise ngakho asazi noma bayibokwemukela niqinisa kwethu isho njalo incwadi lethe sokhuluma namhlanje sokhuluma ngalomuzi ukuthi siyawazi sobona sababona uNkulunkulu phakathi kwalomuzi isho ukuthi bangwele sase siyaphuma bakhokheli sahamba sayigibisila siyobikela uNkulunkulu ukuthi umsusupheni kodwa ikhona ukubika indaba yami kodwa ngizokhuluma ukuthi kuhle ukusebenzela uNkulunkulu amen ngoba ngenina ngakuyaphilisa amen yaphuma imoto egoli hamba sathi masi sidlula iNewcastle futhi umshumele ngihamba naye kodwa wena mkhokheli manqobo ungafana ungene kule moto
ngithi mina yiphi imoto efuna uthi phambili le moto befuna ukuhambe ngayo ngithi imoto bani uthi iventa umshumayeli yazi uthatha kancane Nkosi ngothi mina ngamasaka afuna ngene evenini udaba njana amanqongo njathi hayi wayishubatha phuma kule moto enegama ufa evenini athi isake besikahleka nje kokungcokolo sahamba abangcwele sathi masifika garage le moto engilindile ngithola sihambile yathi ngilinde wena ngaphambili ngafika ngaphambili wathi sihambile yangilinde ngona sithathu wathi yafika asasezacinge ba ngathi isahamba imoto bangcwele ngayibona isindiza phezulu kuhle kwebhanoyi ngathi yapela moto nothatha abantu balele bonke ngase yamemeza umyazi wezulu ngathi shaba nyazi wezulu saze safa silamlele yayisibuya phezulu esishapha yasiyaginqika yathi mayisaginqika ngasibonisa kasigene fasteleni seat ufamba ngenhloko uNkulunkulu wathishela ngemfa kwakhe ayophosela emazini wangaba ngenhloko ngithi athishela nami uthishela kasigube kodwa ngabona ngithi cha phezu kwamanzi ngathi awushembe nyazo uzongikhumbula ngathi baba ingane zami zincane asinayise zizidandalisha ngasayangena kumfula ngathi mangicathuka kumfula ngathi sisamubaleka ngoba nganginesithobo ukuthi imoto isandiza ngifuna ukubaleka imoto mayibuya wena phezu kwami athothi isimo sasehlweni singenhle ngathi sisamuqala zathothi amehlo wasafuleki ikhanda seningaka imbiza ishayikile ngamemeza kwaphela ukumemeza aliswi simemeza lithi ngeke sikusize mama ngoba amaphoyisa omthetho akafiki umthetho ufuna usithithe ngahlala emazini abanonke bafowethu ihlaze emazini ngakhala kwaphela ukhala ngagcina sekuthule kodwa ngifele kangaka emazini kwathi ngesikhathi ngesumuntu ememeza ethi mama usaphila na ngathi mntana ngiyaphila wosa behla fika bangikhipha kodwa thothi ihlukene manje senemsibe emibili khona kodwa ubani umuntu unyama kimi unyama amehla fanelekile manje ngiqonda ukukhuluma ngokuthi mangcwela ayikho into nje lokusebenza ushebe ngoba ithi incwadi lapho abafundi incwadi ithi ngibonisa ukukhona kwakho ngaphandle komsebenzi bamthatha abafana bakhiphela phezulu e-ambulance ngathi makusahlele e-ambulance yebo amehla amavalekile yebo umzimba omhlwele phakathi othi umuntu yasebenza hawu sengiyazi abantu bahlebe emva kwami bonke abantu basevini bonke labantu abahamba noma msebishonile manje usalindele abaphethe amasaha kusahwa imoto ngoba bakwazi ukuphuma futhi emotweni wathi besho njalo ngacabanga abadoda abana abafakene abashumayeli abanawo wasekaphela zaphela ngone lutho akabathi yeso nje bebikhuluma nje ngapha waza bamfaka ICU lapha ICU bangcwele mina ngangisethemba lethu sebenza akumsa uNkulunkulu ngangashonanga ngibona ngisethemba lethu ngisebenza umsebenzi kaNkulunkulu lapho manje kusebenza ubhizinisi lapha siyaphahleka wezwa yonke into ngiyapheka ngezenu ngihla ngenyuka wathi dwe wapapa ngezwe ukuthi ufukile manje wasememeza bathi yakodola waseneqhubile usufukile wasebenkhipha ICU usebenzisa ewodini ngiqonda ukuthi bangcwele ushaka uNkulunkulu yabona mangathi khona uNkulunkulu lokho masiyo ngcono kunalo hlala ngesikhathi sakho hayi hlala ngesikhathi sakho bafowethu lasikhona sendaweni ephelele amen bangcwele ngathi mangena la elokhuzeni isibhedlela wathothi kude nasemzini wami ngithwala ingane zami ngicela kodokotela bathi odokotela akakwazi nomuntu uhamba ibanga elide ngoba impilo yakhe imfishane manje yabona ikhanda njengoba selibhiza nje mangaphuma lamanzi athola ikhanda ngoba ephelile wathi manje ngizomphambi
ayizugijima nimgige nimbambisise zakuthwala ingazana azawufika eJohannesburg Hospital eGoli njengangena ngalala khona empela kusayinsukwini bangona uNkulunkulu afike ethemba lethu ngani besomkhomba kanti kusalele esibhedlela wasefika uNkulunkulu banjalo hayi waselafika unyaka wezulu bafowethu hayi habonala bongakwazi osekuselela ekhaya amen bafathi ukhokhela lele wathi ngenyanga ethila nyangene ethemba lethu athi shepherd ngoba mina ngikwazi ukuhamba nalapha ekhathini lapho sekubhaliwe ukuthi no asephinda ahambe wathi basedlula asinafa la ngangilele khona kwakuneyinsimbi la amachain angangibambelela ngawo uma ukuthi ngifuna ngasikwenzani ngoba ayonke into ayisala kimi uchama kwenzani number 2 number 3 wenza la khona la ngoba ngikwazi kwenza lutho phela kodwa ngisho ukuthi bangcwele ukufika konyazi lwezulu wathi mayidlula ngasabaza usuku wonke sami ukwehla embedeni ukusama ukuthi ngikwazi ukuhamba abafuna ukuhamba wena ngiqonda ukuthi bangcwele konke kokwenzeka ngani ngibona ukuthi ungoba mhlawumbe ngafaka isandla nami ethemba lethu ngawakho umsikankulu la sizowakha namhlanje la ekhaya hayi sewakha vele sayifaka futhi konke nefinisha akukho kuzosala ngoba senze uNkulunkulu wethu usimo lethu awu lapha ngikhuluma ngahle ngithethelele ukhumbule bekhuluma umuntu esifazane futhi bekhuluma ngane ngicela ngithethelele kodwa isiqubule sithi useyakhala ntona sakheni lokho esikwenza sisenzela thina ozelo omunye umuntu hayi nami ehlile eGoli ngathi hayi semenyeziwe ngiyabona ukuthi nasezulwini uNkulunkulu yazi ukuthi ukhona eGoli ngoba nakho namhlanje ukhona namphathi kwenu bangcwele ngiyabona osibisekuthi Amen.
njani mina ekuseni ngikutshela ukuthi wenze njani wena nabavangele bakho abavangeli njengamanje sekunjalo ekhaya ke hayi akanishuthe hayi wasapota ngazi noma yabonani ngiphakathi kwey'nsindizi ngiphakathi kwey'ngududdu
awulalele kancane. Webo mama. Internet